Buenas tardes a todos. Dito kakabsat kit awagan da iti Camaron dito'y Santa Cruz, Tenerife, Spain. Dita Pilipinas kunada dito ko dati aramang ko nami kakabsat aramang kunada dita ita Pilipinas kakabsat dito'y adamot na panakmet nagtanggar apo dijay pagalaan iti kastoy na nagtanggar tatay apo ko nakaala na mo iti mga 140 so nga dahito kakabsat ti sida umikin ni Mami May Camaron kakabsat Camarones kunada apo jay Pilipinas awagan da apo dato iti aramang kunadang dakkel nga aramang dato kakabsat kang kasla lagdaw napimpintas mat kakabsat nalabaga lang iso na orange kunat kumakit di so nga dahito apo iti naimas ato ka pamayak nangipaburo kak iti danom nangipaburo kak apo ti danom nga ini kaktiasin na sako ini kan iti kanela na kanela wano laurel ko nakidi sako ipisok datoy kakapsat mga 1 minute or 2 minutes sakon to adawon iso nga madama po nga lutwak ta sakbay nga ag-live nak iti Facebook page tayo saan nakaluto na kunta kuston to apo no mga kami niya Camarones iti Espanyol na datoy ket sigurado apo nga naimas dati na agaw di nagimas kakabsat nga kilawunta nakapresko pa lang isuna ilutok kon apo nangipaburo kak apo iti danom nga siyempre adasin kan laurel na kakabsat ayan ipangkon agburburo kon dati danoman ayan makita yo yan iluluto ko isuna okay, kakabsat data data kakabsat ilutok iso na mga 1 minute or 2 minutes sa kunto adawumot sa gatok nalpasan kakabsat dati si dami kini Mami mayat manin kakabsat ayan wari po no kasano ti rigat no agiti hantay nga mga masidsida di Pilipinas adda amin ditoy ayan tiyo nga Espanya ko na dala ko uri no nangina kakapsat gatangan tayo tapno ti kasta makaraman tayo uri basi-basit laan di ba ayan kakapsat lagdaw ko na da di Pilipinas no aramang datoy apo da kayo apo nga buy iti liwliwaken ray thank you very much mga 1 minute 2 minutes sa gatak dato yung kakabsat mabalinan ta madino ma-overcook nya yan kasta kakabsat lang di pa nakasimple ka pa nakaluto na DJ Pilipinas kami ka lingtaan da kada kwa iso dato ka adda sigud nga asin na adda laurel nan kakabsat ken gagayem data apo maluto isunan mabalining nga pulutanan ng Mami May agpulutong kami kini Mami May tano napigsan to manin agkamsyo madamdama into no aglaybak kakapsat agjowet kam to manin kaslagi na maya medjay ban natiran radio internet iti kalman agasam data kakapsat ayan uli no kasang tirigat kakapsat agsi data yu basit talaga kasta ti biagsan kwan basta maramanan tay basit okay yun so nga thank you very much kada kayo amin nga buybuya iti liwliwaken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano naluton kakabsat ayan naluto isunan iso nga mabaling ko nga adawonon tama din no ma-overcook nya ayan yes ta po nalpasan thank you very much for watching Roderick Molina iti YouTube channel to inumutang bye bye